Так, урматтуу ата энелер. Ушул мугалимдер ушул экзамен алат деп атканда акча жейт деген сөзүңөрдү качан токтотосуңар эй? Ушул сөзүңөрдөн тажа бүттүк эй, биз мугалимдер мугалим болгубуз келбей калды эй. Же алып атканыбызды көрүп каласыңарбы бир жерлерден? Билбейм да, ошо мугалимдер акча жейт дейт. Өзү балдарыңардан көрбөйсүңөр. Балдарыңар туура эмес экзамен тапшырышат. Туура эмес экзамен тапшырышат да анан кийин акча беришет. Эй, ушул мынакей, мен кайсы сабактан экзамен тапшырарынан билбейт студенттер. Мына аудитория толтура айланып нары чуркап жүрүшөт, бери чуркап жүрүшөт, университетти толтуруп студент. Бири дагы таппай жүрүшөт, кайсы сабактан кимиси экзамен тапшырарын билбей. Мына Boldu, uşunusunda ötkörse boldu, okumaysın bana, bas. Assalamu alaikum. Geliniz. Anda balam, жақсы batınsın bu. Geliniz. Bana çıkarttın. Tönç. Oh iyi. Uf. Zorga çarçadım balam. Hazır çarçaştan kıyın bolup kaldı. Жақсы bala çıkarttın işte. Жақсы, rahmat, жақсы. Rahmat. Tamam bu. Aman, Xudoy. Жақсы, o men Xudoy atışırım aşık versin bana. Ata kıskarak. Ömürler uzun bol. Ata Ver yoka tengeri bol. Baktırlı olsun. Olsun o. Жақсы balam. Жақсы, Xudoyga şükür, rahmat. Bu balam siler de okuydu. Ekzamen tapşıradı, ötpey kaldım, kulap kaldım da öyle aparat. Ekzamen tapşırganı geledi, ötpey kaldım, kulap kaldım da öyle aparat. Uşulu ulan ekzamen tapşırgan zaten ulan birden torpok satam. Uşulu ekzameni başlasıyla birden torpok satam. Uşun ekzameni sayın torpok satıp oturup uydu. Uşundan başka torpok kalmadı. Eme Aksakal, bul balаңызды мен жақсы таныйм мен. Жылда келіп тапшырып келет. Қаншасынан бері оқытса танымай. Ем бул бала экзаменди Şu balanın egzamini bitirip birden diploma alıp verip koyun dep. Atayın egzamen tapşırsam öyle kulatıp koyudat degenden koy özüm koşu varayın dep, özüm koşu dayardanışıp atayımın endip kaymak mayımı, nambor soğumu, kımızlarman beri salıp alıp. Ata. Айтпай тұрсаңыз аны. Нені? Ой, аз экзаменден өткізбей қойса берішке тұра келді. Құрытмайды, айтпай тұрайын. Айтпаң. Çuçuktun ne kılayın? Аны деле айтпаң. Uğuzbay, bilgizbey Ой, тұрayın. билгизбей тұрың ғой. Anan o şeyde egzaminin koşa tapşırışıp koyun dep, görüp koyun dep. Balam menen çoğu atay sumkaga giyim geçelerini salıp alıp gelgen balam. Жақсы, Aksakal, жақсы. Bu şahırdağıların erkeğinde, ayalında, geçinde, jatarda halat giyettirip oysun araba. Anan yaşım 70'ten aşkanda halat çıkıp kalav, çıkmaya kalav bana dep, göynök menen lazımdı salıp aldım şuğa. Жақсы, Aksakal. Halat giyip olup tuğra emes, bir öcardım mangdayında oturup kalsan, ömür boyu lakap olup palançağa mokşabay, tüz oturçu dep yürsene lan giyin. O setpesin dep göynök şimdi sağla gelgenmiş. Жақсы, Aksakal, жақсы. Ем атайын айылдан келіпсіз да баланы экзамен тапшырышып қойды. Balanın göңülü dep gelesin de. Жақсы. Эми мынакей, бул мына бала, мына атаң атайын айылдан келиптир. Мына азыр атаңын көзүнчө атаң экөө сенден экзамен алып көрөбүз. Макулбу? Жоқ Атаң экөөбүз дейсиз да, биз атам экөөбүз тапшырайлы деп келдик. Biz ekөөбүz tapşıralım dep geldik. Çoğu dayardandık oturup alıp. Kara oturdu, men kандай dayardanat eken dep. Ооба. Экөөңөр мага чогуу тапшырасыңар. Мейли, кантсе дагы көрүп турат да, эми Аксакал өзү көрүп турат да. Азыр баштайбыз. Так, даярсыңбы? Даярмын. Экзамен тапшырганга даярсың. Баштайлаймынбы? Башта. Ата, кең. Өзі бұл қырғыз тіл адабияты екіге бөлінеді да? Ана Аксакал, мына. Көрдүңүз бü? Балаңыз чу дегенде эле биринчи эле ээрге кыйшык отурду. Неге? Мен бул кыргыз тил адабиятын түшүнбөйм мен. Aynen. Til adabiyatı düşünmesen anda bundan kalp egzamin alasın. Bul ötmeyle özün ötmeye atsından da.
Жоқ ақсақал, мен бұл сабақтан экзамен тапшырбаймын, албаймын да. Ha sen kaç? Em tapşırıp atқанда beri alıver de berip atқанда. Жоқ, Elder berip alıp albay жүрөт ama. Жоқ, Berip koyun dese olbay жинди ғой мұны. Жоқ, ақсақал, мен алсам алып қойырым, просто мен түшінмеймін да бұл сабақты. Мен физикадан экзамен алам да. Ha sen fizikadan ne? Жылда келіп, мұныңыз қырғыз тілі адабиятынан Em тапшырдым. atayı dayardanıp geldi alıp koyuversen. Senin orduna belki til adabiyattan alıp koyar, boldu. Ha çolkan yerde almaştır olasın ekon. Bir yerde işte etikesine. Maqul, meyli, bilgen жерime чейин hareket qilib ko'rayin. Ayta ver, bo'pti, meyli. Ушул ақсақалдын ayta ver. Kırgız dil adabiyatı ikiye bölünüp da. Ben hazır Kırgız dil adabiyatından Çıngiz Aytmatov'un bir çıkarmasını ayıp verem. Mınake. Bir çıkarma. Bir çıkarması. İyi. Kıska. Kıska. Düşen. 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 Şimdi. Ağay bul düşen erkek bolgan. Aylan ay, men düşen degen ayaldı eş yerden görülekmin. Hazır köp nerseni görsen bolat. Düşen degen ayallar dele çıkıp kalat. Cöm erkek bolğanda bu erkek bol. Sen bile hazır liboy nerseni gütsen bolat buna zamanda. O da. Yeme kızdın giygen erkekti görsen bolatan keyin. Düşen erkek bolğan. Düşen erkek bolğan da. Bul düşen sizge okşap ele jakşınakay bir aylığa mugalim bolup kelgen. Mugalim bolup kelip. Mugalim bolup kelip bir jakşınakay iştep atkan jerinden düşendi soğuşqa alıp ketet. Bul düşen soğuşta. Koy otursan. Düşen soğuşqa barbasa gerek. Nege var baytam mı? Jo barbagan da. Eldim var soğuşqa jönüp atsa kalıp kalmak böyle. Erkek dal dele. O da Var mine asırkının baldarı değilsin mi? Armiya kaçsa saymenen kaçkıday. Bargan. Bargan da patriot bolğan. Bargan ata. Anam bul düşen soğuşta soğuşup жүрüp düşenge ok diyer. Ok tiygende dağı sol butuna. Tiyet joң. Qaysı butuna tiyediler ata? Ya. Oң butuna tiye öyle. Ya bola özdele bilip etken oң jağı dap koyar. Düşenge ok dağı tiyevi. Oң butuna ok tiyer. Oң butuna. Anan keyin düşende aylık alıp gelip darılaydı. Darılap kayra soğuşqa jönötöbüz degende düşen aytar. Maga uşul oğunlar jet deydi. Oldu deydi, maga jet aşıkça uşul oğunlar deydi. Degende soğuşqa barbasan barba dep durup düşendi tılga jönötöt. Düşendi mi? Ova. Ya tılda köp jürdü bola. Ha? Köp jürdü tılda. Düşen tılda jürüp düşen tılda iştep jürüp oşol jerde Jamila menen tanışat. Düşen mi? Mine çocuğusun anam men be. Jamila menen düşen tanışağı. Minege tanışmaydı. Al dele ısık canda. Ama ömür boyu calık ötmek böyle. Kızık neme gel bu? Tanışıp düşen Jamila'nı alam deydi. Buna? Düşen de. Alam degende düşenden atası Alperbey kat ata. Düşenden atası Alperbey kat. Men sağa bul gelindi alıp berbeyim deydi. Men sağa başka kız alıp berem deydi ha. Anake. Neme Jamila öyden kayında bürokratıyı vacıraşıp etken gelin hele da. İyi. Anan kız alıp berem degen akşaytqa deydi. Birak jakşı kız hele. Jakşı kız boç. Oşondan kalgan janağı. At kalmaş kız konan bardağı, kız kalmaş kız juwan bar degen söz oşondan kalgan. Bakalla kaptırı oldu da iyi. Anan keyin düşen aytat. Alperbeyim degende atasını aytat. Alperbeseniz Alperbeyim deydi dağı düşen menen Jamila kaçat. Ana. Kayaka? Rusya'ga da. Rusya'ga? Oşaqa kaça öyle? Rusya'ga emas. Qayqa kaçat öyle? Isık gölge. Ha, ıskı. Neme? Rusya'ga kaçayın dese, düşen çorun ispisaka düşüp kalıptır da.
Ana aeroporttan ötkörmeye koyup anan kölge kaçıp barışat. Ana kölge alıp barıp koydum, ayda veremem. Anam? Anam bular ıssık gölge kaçat. Issık gölge barıp oşol jerden bular ahkemeni görüp kalat. Ana. Ahkemeni görüp kalıp düşön kıykırat. Ahkeme dep kıykırıp düşön menen Jamila ahkemenin üstüne çıkıp alışıp eko çalkalap. Düşen nastan taşta koyar. Getip atsale asmandan yerte gelgen turnalar uçup ötüp ketet. O ana. Anan keyin bular ıssık göldün narkı özüne art düşet. Tüşü bile oşol jerden İsmail mene betme bet jolgat. İsmail da koşakta eken. İsmail'e moşamalı oşakta pansiyonat istep жүрgön bolupşum. Tirilik de anan. Bala akıra bağış gerek mi? Oşakta жүрgön bolat. Anan keyin İsmail menen jolgup tursale bulardı kaydan jaydan öyle bir gezde deniz boylop жүрgön alada öttөр kolayt. Gölde mi? Gölde deniz boylap жүрgön Kolayt ha? kolay mı? Neme? Bilmem ben o şerine gelgende atka çöp salgan çıkıp kettim eleşke. Koladı o. Siz az alada öttör gelet dedin, çip ettiniz o. Bilmem ben eşten girsem kaçıp ketip açıkan eken de. Miden kaçtı eken dedim öyle görsen. Alada öt kuğan eken de. Alada öttör kuğanda alada öttör kuğanda İsmail menen Jamila kaçat. Kaçıp keteveret, kaçıp keteveret, kaçıp ket... Düşen kayakta kaldı. Ya. Düşen. Ben ahkemede bir gördüm bile şu oyuncu görmedim. Hayır. Özü düşen ahkemeden düştüğüyle. Bilmem İsmail'e bir uçuraş süleştirganın görgüm. Sen gör... Ha çok. Karap, narcak berzak karap Yeka mı? bir süleştirgan. Anam kayaka getip kalat onda. Bu düşenen bize de turbalan bala da kıstalak. Yeka uçuraştırganın narak öte koysam, narcakta Boston menen Bazarbay içi attır da. Geldin de Bazarbay mağa satağına şerde kayıvermeye karmı alıp, ni çay, ni padov, ne vada oturdu da şerde. Kayaka getip kaldın daha bir peste. Şu kemen aylanıp karaya koysan narcak berzaktan çıkat da. Çok keme geldi ha? İyi. Düştü. Alada öttör kolaganda. Koladı. Düşen menen Jamila kaçat koy. Ha düşen menen Cemile kaçar. İyi, o O şey İsmail öz aksa baldakta жүрse kantip kaçat da koyayım ben. O düşen menen Jamila kaçat bular. Oo. Bular kaçkanda dağı. Kaçkanda da gül sarattı minip alıp kaçat. Gül sarat menen kaçat. Tanıvaydın gül saratı menen. İyi. At menen kaçıp aratı, o at menen atsan çağıp ketip atıp. Taş çaynardı teveli ola. İyi. Hoppa. Aldına taş çaylar çıkıp anı kan diye moçete öyle ötmeden. Taşlaylar kalk deptir be. Ana karşısına olsa kan değil mi? Ben uşağa gelmeye şeyden uğulak mı? Uğunen diyen karşıkırdı. Şimdi o? İyi, adamlar ağına kim kovalap gider? Taşlaylar mı? Anan keyin kolap ketip atıp çarçap kalat bular ata. İyi. Anan keyin ne kılavuz dep tursale, te alıstan İlyas gelip atkan bolat maşinası menen. Zilli minip algan. İlyas da koşakta eken. Ем buların bari oşakta жүрse alım nege oyakta olbaydı. Anan keyin İlyas'ın maşinasına çıkıp alıp bular dolongo jarmaşıp ha. Dolondan çıkıp ba İlyas'ın maşinası uan dep kıkandım. Eyvallah. Ben Perival'da 2 saat жүрgönbüz, 2 saat turasın. Van kadar edip. Tezirek çıkar da narcaka.
Аксакал. Бала, sen мындай бул чыгарманы өзүң окугансыңбы, же бирөөдөн уккансыңбы? Неге? Окудум, Жок, окуган болсоң мен бир да китептен көрө элекмин да. Уаң деп жазылган жазууну. Бул кызыктуу болсун деп көркөмдөп айтып берип атпайбы? Көркөмдө? Өзүң билбегенден уга бар да. Тура Аксакал, тура. Айта бер. Анан булар эпте ошол жерге чыгып, ошол жерден Жамиля долондон канатын кайрып алат. Оппа, Жамиля кайрыйбы канатын? Бу канат десе чүмөр деп жыгылып колпорун кайрып алат ошол жерде. Аял киши дем зилден түшүп атканда кайрып. Бийик машина секирип атканда тайып кеткендер может. Болушу мүмкүн. Карап тургансың эле сенен бир жолу. Уланта бер. Айта бер балам. О жерде биз болгон сиз каяктан. Анан кийин булар ошол жерден чогулат Бардыгы чогулат. Дүйшөн, Исмайыл, Ильяс, Жамиля, Ажар. Ажарын ким? Ажар эме да Жамилянын подружкасы да. Ал каяктан келип калды? Ошончо эркектин арасында Жамиля жалгыз жүрмөк беле. О да. Анан эме Жамилянын Ажарды карышкылар колап келип аткан болот. Өйдө жактан. Алда бирдемеден качып келеткан болот бечара. Ажарчы тиги Касымалынын кызы. Анан карышкылар тегеректеп жейбиз дегенде Ажарда бир эле тал шереңке калган болот ата. Анан кийин Ажар айтат, шереңкенин күйгүзөйүн ана деп туруп чырс күйбөй коет ата. Анан кийин мындай эмне кыларын билбей туруп, мындай ишенбейт буга. Ишенбейби? Эме дүйшөндө зажигалка жок бекен? Зажигалка берет, Уруп кой, Дүйшөн зажигалка берет Исмайылга. Ой, айладай. Жок дегенде биягын кичине чындыкка жакындаштырып көркөмдөсөң болот. Ошол маалда зажигалка каякта сага? Дүйшөн согуштан ала келди дами? Согушта ким бербегил ага? Германияда машинаны ким берди силерге? Ооба да. Ошондой эле. Силер машина алып келе аласыңар, ошо мынча зажигалканы алып келе албай ошо. Ал бирок анан арасында жанбай коет ата. Ошентип буларды карышкылар тутуп жеп коет. Ошентип бардыгы өлүп калат. Мына ана чыгарма. Ошол окуянын бардыгын Айтматов ташка бекинип алып жазып жүргөн болот аркасынан. Айтматов да ошекте болобу? Анан ал көрбөсө кантип жазат, жинди го мынау. Мен сизди кошо жүргөн экен деп атпаймын. Мына көрдүңбү? Молодец. Ушундай баланы экзаменден өткөрбөйсүңөр. Мындай балага сразу эле диплом бериш керек. Бере турган эле болуп калыптыр. Бериш керек. Чыңгыз Айтматовдун не деп айткандан билесиңби? Билем. Не деп айткан? Ошончо Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткан сөзүн аягында. Адам болуш аста-аста, африз болуш припаста деп. О, мең менен уруп кал. Ало Айдар Али жетимдин сөзү ал. Айдар Али деген айыштасы бар, ичет атаңын озурен, кула күнанысы үйгө кел. Айдар Алинин сөзү ал. Айтматов антип айткан эмес. Кантип айткан эле? Айтматов адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп айткан. Ана. Мына Мына ушул жеринен жактап алсаң, сонун бол. Мына молодец, мына талант. Караңызчы Аксакал, талантты. Мына Чыңгыздын өмүр бойку жазган 5-6 чыгармасын бир кылып туруп эле 5 минутта айтып койду. Дыр деп. Молодец. Мындай балага диплом бербесең болбойт балам. Бериш керек экен диплом. Кызынын бересиңби, көгүн бер. Буга чыбыр болсо деле боло берет балам. Жүрүңүз Аксакал, мен адабиятчы менен сүйлөшөйүн. Ильяс Иманалиев. Каныбек Разыков кол чабалар мен. Кынарык Курбаналиев агабыз. Рахмат. Келиңиздер эме, урматтуу коноктор, көңүлүңүздөрдү Кырга Буралыдагы азыр сахнага чакыра турган энебиз. Негизи мен концертинде ушундай жандуу үн менен ырдаган жигиттерди, аккордеон менен ырдаган жигиттерди көбүрөөк чакырам. Мен өзүм дагы аккордеон менен ырдалган ырларды жакшы көрөм, эски ырларды. Ошон үчүн мен алдыңыздарга бүгүн концертимен
konogу. Sizler bir jakşılap kol çayıp koysanızlar. Jaş, talanttуу, ырчы, обончу жигитибиz Кудай буйрса 9 декабрда ошол элибиздин чыгармачылык кечесин өткөрүүгө даярданып атабыз азыр. Менин иним алдыңыздарга Равшан Момуновду кол чайлар менен чакырып койгонбуздар. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү концертибизге келген коноктор. Барыңыздарга көңүлдүү кеч, көңүлдүү маанай каалап, Тынар акебизди бүгүнкү туулган күн менен куттуктап, сиздер үчүн эски ырларды эске салып, обончу аткаруучу Жолдошбек Мамажановдун Ак бата аттоорун аткарып берейин, кабыл алып коюңуздар. Amen üçün ıyık nerse koy akbata. Kılındardı kele jatkan karıtıp nege bolboy jakşı salttın oy saktasa. Karap dursan aksakaldı adamdı. Su kuyganda alkap senin oy balandı. Ömürlü bol, talaylı bol, sadaga elulu bol degen sözün ey camandı. Çımırkay köz jarganda canıdan, at enesi batat iley toy barınan. Nesi jaman kelgen elder dep tursa, ömürlü bol жүзгө жашаң oy karıgan. Bakıp dilep, talay dilep, bak dilep. El ulu bol degen kanday oy jakşı gep. Bul tilekler adaldı kaçak ruh dilep, jatkan adamdarga oy ak dilek. Bul tilekler dilderdeki tazalık, oşonluktan karılardan oy batalık. Kanday sonun bolor ele dep oyloyum, kala berse geldim ulum oy, kırgız ulum oy, atalık. Рахмат. Чоң рахмат. Сиздер үчүн дагы бир жолу ушул улуу композитор Асан Калай Керимбаевдин Сендей мага аттоорун аткарып берейин, кабыл алып коюңуздар. Yazda büçür baylarım, küzde düşkün, çaldırağım sağım var. Senden sulu
толып акпасаң жарға жетпей жигит жалғыз жатпасаң қайсыл қызға қадалбасын қарегім бар бөліп бар сенден башқаша қайсыл қызға қадалбасын қарегім бар бөліп бар сенден башқаша кимден қалған табиғатқа тарыныш кимден қалған үйленулер жаңылыш өзектөрттөр тоштоп жүрүп ол турат өзүндөгү сага деген сагыныч өзектөрттөр тоштоп жүрүп ол турат өзүндөгү сага деген сагыныч өзүндөгү сага деген сагыныч